خوا پاره داتی براوی مخلوق دا انت زکی داتی سی شا کری انت ایزکی داتی کری پاش پوراره محفوظ کری ریکی ته دا من داور داتی چیت سی دا کم کری سیل داتی نوت وقت اس کی دانگنگر فیره این دونو سامان گونی یا لو طلبه که تو تینا نوتاتیم دا سیلنا گیراتی کری داتی انت پاره دا کری کیت پاره داتی کری ایلار نام انت محفوظ کری دا یا نوت شاغارت مختلف گیراتی والا دبای دا کری سی والا دبای دا کبایی ته وہ کری سی شاغاره و دا کری اونا بایی بند کری دا تخارت اور سی کری داتی ولو مخلوق تایم اسکان کری فازان پاره بیدان پاره داتی کری وتینا بیتی دا لوت تسی داتی کری وتینا لوت انت بیتی شاغاره دا دی قرآن نجل پاره او داتی تینا قرآن مجید تخاره مختلف درسم کاس سیل دا گیراتی انو تینا استعمال نگیراتی جوڑتے کیپ پارتے دانا تیچی و زغم دون شاغا کے حفاظت تتمسکے شاغاره باروداتی تم شاغاره اور شیف اناتی پوری ایرای سیٹی داتی کری غلغا شاغنگاره کاوما نسی خواست است دا کینه که دا ثقافتی راگیرا کریر ننا باوا پیره یا قدیم دوران من تو استعمال مرسا بسونو دا تا حفاظت کن هر وقت کوشش کری ساکان اول تو داتی تین تو حفاظت ترتیخین اگر دون مخون پینن نو اداره ریر یا داره میوزیم اٹی که نن اصلا زباد میوزیم مستونگتی داده جوڑ کرینو نرکز گیڑا سے سنی اونا پینا تو داڑے محفوظ کرینو امتخانم تے تو داڑے اتے تخیتے نن او دے حفاظت تک تخینے اونا پینا تخینے تے دا ننا تاریخی و ورسو داتی باید زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنا کوشش کینا تاکہ دن کے لو قوم اپتینا ثقافت محفوظ کرینو اندن براوی قوم نام ثقافت زیادہ سے زیادہ جاگاتی یا محفوظ مری